Ngiyabingelela kakhulu emhlabeni sasendulo ngibingelele ingoma yamanye amaZulu esiya esikalweni ngize ngibingelele uMzokombani ngoba ngeke ngihlale ngamngemeleli ngoba usekona ngesengixwayile ngoba kunjani ngoba naye ngeke ngamngemeleli ngokungajwayele lapha-ke nginamakhosi lapha amakhosi ngoba nginawo nje okuyaqala ngifike nginegazi lamakhosi ngoba ngekuhlali lamakhosi engekho nginenkosi eyaphashona lapho umkhulu wami uJobe ngoba yena ngibingelele kakhulu inkosi yesizwe ngibingelela kakhulu inkosi yasenquthu yangakubodla ebhazimile nje baphethe ngumthetho omdala baphula inkosi yakwabiyela lena bafowethu yakwaSanguye kufanele ukuthi mina ngumkhube kuyafanele umkhubeleni ayekuye inkosi ngamhla uyalazi udaba uSminofe uqabe injini inkosi omnikeza inyuzi inkosi yesizwe sakwamkhwanazi eMatubatuba eMatubatuba eNkomaxoxo inkosi nje yaseMatuba ukhokho wayo wayecebe kakhulu inkosi yayicebe kakhulu yaphusha ngositimela eMatuba yona nkosi futhi yayisegusa abantu yonke indawo eMatuba inkosi yayiyisoka futhi yayithatha iy'ntombi ethi intombi lena ibiza intombi izoyikhethela wala noma ingasaboni bekhona inkosi ikhwana iy'nkomo bakufana thinta ithi inkosi mina mawankosi esini ayimpela inkosi yayicebile lena bafowethu lapha endleleni kadolobha khona amakhosi ngabona nje inkosi yasemsulwa inkosi ngangindlovu bese kuba inkosi yakwamgubane inkosi yakwabhumede kwamdungu inkosi uBhalo bakhona inkosi yawongelesheni khona inkosi yakwaNtombela ikhona maningi amakhosi ngiwaqede ngiwasapota amakhosi nje aphokwa inyoni emnyama liyasethunzini naphephe phakathi kwamakhosi ihleli nje abantu akumele konongoma awe amakhosi ngefane siwahloniphe ngasikhathi sabo ngibingelela amakhosi ayikhuka unozukhilaphi ibesethozini angakakhiphi mina esikhundleni ngoba bengingakabingelwa ngoba afanele mase ithathwe nguna futhi ngisolimi ngoba phela ngihamba nomqala nomjokombani ngoba ngizokuthaba ixosheni intuthuko futhi isuka nje vele ivula umgoqo ehlathini ngiyaphephela ngoba abantu bayixosha intuthuko kuthiwa vele iheshe nje ifake igranti ethathini ngiyathokoza hayi cha safungise wakuhlungele izokuthatha ubani wakuhlungele hayi ngofana nebenzayo awuqhamuka ayikho imela lapha eSouth Africa ngiyathokoza bafowethu kakhulu nje amakhosi nawo engaphingelela kule page ngasuka professor enayisizwe ebingelelana kule page isizwe senu wayethi simubani Angikhuleke nje hlala esikhulu sasendzibula kithi kwaZulu kule nasemaphosini onke akwaZulu ngaphansi kwaZulu Kingdom sasiphumile nje singamakhosi silapha engomeni kazwelonke sizokuba abantu ingoma behlangene sikhohliwe izinkinga zonke ezingabe sikhungethe ezweni sizojabula nje ngoba ingoma iyona esihlanganisayo siyindlu emnyama imicimbi efana nalena imicimbi esigqugquzelayo ukuthi zonke nje nabantu bonke abe-People's Party kodwa yasiza-ke lokho ngoba isikhulumile inkosi yaseMtubatuba umfowethu omzala ngijabula kakhulu ngoba phela umzala yena kodwa ngiyathokoza kakhulu ukusebenza nabo ngoba siyalingana
nangokomqondo nangokulingana siyalingana kodwa sesifundisa ukuthi ngelinye ilanga lento eyenzekalayo kungasihleli nje akugadiwe la ayumuntu ovimba abantu plus khona bengene umuntu ovimba abantu ahleli khona bengene sihlalele nje bayasasa asihlonipha siyayithakozela nengoma ukuthi ingagumezeka ngoba ikhanda ubumbano phakathi kwezizwe zamabiyela siyathokoza kakhulu bakwe abantu siyacela beyiphathe kahle bakwethu ayekulwa bekubulalana kodwa Smirnoff ngokuseshilo uDr. Dre yena kunjalo siyathokoza inkosi uthole enkani ekhudeni yena ke ena ngoba nje kusasa kuthiwa kunomcimbi lapho engoma ngithi asinikeze ithuba umhlobo wami la inkosi sikhona hayi cha sithoza kakhulu sikhuleleke esihlalweni esikhulu sibingeleleke emakhosini onke endlini ngoba sesikhuleke komdala siyathokoza nje kakhulu ukuba kulo mcimbi sithokoze nokungena epage kaDokotela kakhulu lokuhlala noDokotela kakhulu umcimbi ke yona namhlanje lo ngoma kazwelonke umcimbi omuhle kakhulu esiwuthokozelayo ngathi ngahlala ubeke naseyizwe zamakhosi ube khona ngoba ingoma iyona ehlanganisa abantu yenza ukuthi abantu bebe munye bethandane siyafisa nje ngathi kungenzeka naseyizwe zamakhosi mina nje kezisakithi into ekhona ingoma le njoba uDokotela wathinta ukuthi kunabaculi abaqhamuka lapha kithi balulileke kodwa zimnike ingane zoma ozubheka ofalabo omthakathi baningi nje amaciko aqhamuka lapha nakithi siyathanda nje kakhulu lokhu ngathi ngaba yinto evama iqhubeka siyathokoza uDokotela asifake epejini lakhe esibonise ngoba siyobonwa kuphi ngoba uDokotela ubonwa kuphi la kungabona khona abanye abantu Sengibhala nkosi yesizwe ngibonga kakhulu balandeli kuyisibusiso namhlanje ukuthi sibe namakhosi engene epagini engicabanga ukuthi ke bonke nje babelapha kamakhosi alapha ethendeni nawo noma engasazi ukuthola ithuba ukuthi akwazi ukukhuluma kodwa nje sibonge kakhulu bafowethu into engicelayo ngicela ukuthi abantu bahambe lapha bafike emakhaya baphephile nabanye futhi abazohamba beye emcimbini lona uzobe usenkandla enkosini Sithole nabo futhi nemicimbi iphumelele ngoba mina yonke into yesintu ngifisa ukuthi iphumelele lisikwazi ukuthi ihambe phambili uDriver zimnike inkosi yesizwe ngiyacela siyeseke le ndoda nabo ofalabo sibaseke esizweni noSugela nazo zonke insizwa nengane zoma bonga kankulu Jobe kakhulu ngoba engicabanga ukuthi banesifusuka kakhulu mabe bethiselwa inkosi okuhle ngibonga kakhulu nani lonke nikhona ke nabahleli bonke bemcimbi abawuqalela ukuhlela ngibonge nomnyango wakhoktha ukuthi ukwazi ukuthi ungenelele ukuthi ukwazi ukuseka ingoma bese ngicela ke bonke osomabhizinisi balapha KZN nase South Africa baweseke lo mcimbi kanje yesintu ngoba egcineni amahhotela agcwala eThekwini amagaraji bekhele petrol oSpark thengwa kubo oShoprite neimoto noToyota fanele baxhase noFord Ranger ngoba egcineni sihamba ngeimoto zabo ngiyacela nje lokho ukuthi angisho ukuthi abaxhase ingoma kazolonke kuphela yonke into yesintu kuzo zonke indawo ezenziwayo ngibonge kakhulu ke bafowethu ngijabule kakhulu ukuthini benani namhlanje la eThekwini kwakhuthuza ungene yabonga kakhulu namhlanje igcileza namakhosi uSmirnoff ke bathi unecala kwasanguwe